Kakong bindas iam na sinong maulong kabajangai kumbang laipau kilometer na nongpo kalapan kiwin ni kibabun. Kani kalong kami kalawan syak tangan hasilong naduk ka hendu tarik jeliu arja arpusau bandawa na kasorkar ban maramot no ika surok kabajat rathai na nongpo umden Sunapur. Kani kalong kami kadang beteng ban syak tangan bet lingai hapalau ke additional secretariat Shillong hadin baka sorkar kampat la ban ay ka jubab kabahun ban maramot no ika ni kasurok kabasan pupra kilometer AA naduk nongpo Sunapur. Minta kami layu i bagi samla ki long kami na kaleng ki jaka kilawan ban ai mensim ya ni kalong kami hakati ka jaka syak tangan jongka layu ru ban yakren ya uwe usamla uba Manuel mani ubade uparashnong bat kani kalong kami na maulong ubalapan pawe ka jingben nyau halor ka jingyai kuman bat leksat ka sorkar ya ketika than kamtam ya ka surok labun sena minta ulaong ba usumbut menteri rang ba ubade pet ya ka PWD uba Preston Song ulaong hakapor ba uwan syabohoi haki benai baladab ba uduk tia aduk dem ya kajing seniau ketika surok bat unshim kia ban le'no ban penpha henry haduk menta klempoi shanoru katkum kajing thu uba Manuel kakong bindas kadon laingut ki khun bat ukurim jongka ula khlatno hakisnam balaleng kajikwa jonga lane kajikwa lang jongi baro lada kataka sanction ka slam lane kimpat la ban sanction mentaro rekin ai kenya ka assurance ba ngindang repair no yunu surok ngindang penbahano daka nakano kuno kalat ka bagila ban le ken henry kum bakalog menta tekin apsa ay kata ka sanction kalano kata ka sanction kan poi tengi ki bajanjar ngin jenjar sa henry at least ha bagi kiya yang man kasi nak tu surok ila ade ken ban le ka repairing ka bakhamba namar kum bangalog menta nadu bang ngadang kena haduk kini kisngi ngampat tapi bagi repair kile ya repairing ya tu surok de kata kan kidai ban le at least do something ban ya bagi le ai te kam ka bah bagi le ai ken nang ba kanum jenjar than yangi lada at least dakin le tang ka repairing ro ngi nampoy du ni put bangin wan ikong in hapun wan sat tangan hangne ki kadawai ka long ba long ba shu i beng palatai ka te surok jongi klem le ai ki klem ngan ong sukum no nang suban bata henry kumba ngan sukran ya di Deputy Minister jongi ba Preston Song lakano sin lawan sakiti than jongi ila kulari ro pat kilai ihi ngai i hakawai naka news channel na usulong mil ki ba Preston wong ba nakaleng jonga ngala sngo jenjar sebab palat ngal soleng ngala kelat ya keladem na mentah kani kesurok bat ngan sale no ikani kesurok ngin sale no ikani kesurok pi lak nga handapet ya tu kajingkular jadi i kumbang iyo mensim no mereka kam kasa kumju dikata kayak ngakwa bala dakas kasta sanction jong ki slam kin tau no dakano kono kalat ban ai no ka assurance ba penhap no umau badum badam le no karong penpoi no ki mesin ban repairing ni ketu surok kata ka de go ga nakaleng jonga ngakwa ban ajing mod sorkar lada ka slam kata sanction ke jong ki ngamla ban tip ya kata ka jing snow jong ki para snong para than ki jong i den re ngala persang ban yakran katto kat ne kiri rong ba lane ki nong song snok jong katong ba kathan ke jongi ban menta ka singir kidang wan ban yakendu yang ante hapo nongpo namar ngadon kedukan hangte ki wan ki prasnong para thau te makiru ki ong ba kadai ka ba ikong ile te henry ka ba sungsi pat ka ile se na kadau jong ka jingjengai palat ban wan solution selong yo kimla like kapor ne na kenu kidau ngamla bantip henry kidon ki badon takaman sim ban kersyani ndai bangin su isa ai jang marwai te ngaro kumu parasnong parathau ngadon ni kan kemesim ban wan kenang kan kejan miro nang kadau ka jing snopia ba la kwa no hi ban le no ya ka surok nda kanu kalat ka bakila ban thau im kwa su ban yo sngo ya ki excuse jong ka sorkar re at least le no nda kanu kalat ka baki don kalat ban le nam tau tu surok jong